few moments later. Mis sa ootad? Käib juba, noh, hiljem lõikad. Mis siis ütleb mida? Ass! Woo! Peaaegu. Näin, lähen Pro Shopi. Näitan teile, mis siin sees ka toimub. Hunnik kettaid. Innova on siin praegu põhiline. Pigem ongi põhiline. Sokke. Varspille midagi. Näed on mokatseid, mütse. Natuke 17. raja melu. See on see lõpubosside maja. Kõik vedavad on võimalik söönud. Ma ei tea, miks sa sööd kogu aeg. Aga on küll. Emerson. Packing his stuff there. Yeah. Are you taking that box with you? It's really good. No? Yeah. Oh! Nice, see on päris hea. Next player to the tee, Albert Tom. Oh! Oh! Safe and sound, safe and sound. Let's do this. Joo. I think that's the best ratio. Yeah. Mängime seifi käes, viskab topsi. Oi! Right in the back end, set the dirt. Let's go, Garrett! Oh shit! Let's go, Albert! Albert, pane vähe juurde! I want you guys paid too. Come on up here. Alright, that's the leaving corn. Don't steal a pillow, man. Albert, did you grab that chair? It's mine. I got it. He's His pillow, I know. stealing a I pillow. witnessed this pillow. My mom got it for me. She did it soft. It's soft. Yeah, I got It's the soft, pillow right? out of the water. Oh, nice. Yeah, it's soft. Alright, It's a bamboo pillow. bamboo pillow. It's soft. Oh yeah, that's nice. Viimane päev siis USAs. Enne kui me siit ära läheme külastama veel Digis Sporting Goods ja varsti ongi minek. Let's go! Oleme jõudnud kohta nimega Buffalo Wild Wings. Rahvas vaatab Ameerika jalgpalli. No nii, Mattisele väike massaaživärk siin. Juhtmed on küljes. Siin on need vooli nupp on. Väga palju ei saa mängida siin muidu.